Yo guys, mwongeye kwirirwa nkuko isonga najya mbasuza mbifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana. Ni Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane gatanu kuri gatanu. Igitumye nza muri aka kanya rero ni indirimbo majiye kubona, indirimbo ifite amashusho atangaje, navuga ko ariyo ndirimbo hano mu gihugu cy'u Rwanda ifite amashusho meza. Nshatse navuga ko muri uyu mwaka 2022 ishobora kuba ariyo ndirimbo kabisije ku mashusho ya danje. Na yindi ni indirimbo bita rimwe y'umuhanzi ADOLPH ukunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu ADOLPH kandi yamenyekanye cyane mu ndirimbo bita aba X, indirimbo yakoranye n'uwo bita Platini P, indirimbo yasohotse umwaka ushize ndakeka 2021. Izari indirimbo yakunzwe n'abantu benshi cyane. Nshatse navuga ko yabaye hit ya sama ya 2021. Nyuma y'igihe kitari gitoya ADOLPH yaje kwasora indi ndirimbo bita nkawe, and then kuri uyu munsi yatuzaniye bita rimwe, indirimbo nziza cyane ifite amashusho meza, bivuga ko yakoreye muri Tanzania. Indirimbo rero ADOLPH yavuze ko ari imwe mu ndirimbo zamugoye kuko yitayeho ubushobozi bukomeye, yayishyizeho ubushobozi bwinshi, kuko we ku giti cye yavuze ko yayishyuye amafaranga agera kuri miliyoni zigera ku 8 cyangwa se zirenga. Ndetse kandi ni indirimbo yanditswe n'uwo bita OKKAMA ndetse na Element. Reka tugende tureba zimwe muri details zitandukanye kuri iyi ndirimbo, ndetse kandi tunasome amakuru yagiye yandikwa n'ibitangazamakuru bitandukanye bavuga kuri iyi ndirimbo. Iyi ndirimbo rero ni indirimbo igizwe n'iminota 3 n'amasegonda 11, akaba ari indirimbo yasohotse kuri tariki 14 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2022. Akaba ari indirimbo kandi mu gihe cy'amasaha 19 yamaze kurebwa n'abantu bagera ku bihumbi 10. Ni indirimbo yanditswe na OKKAMA ndetse na Element, audio ikorwa na Element muri Country Record, video ikorwa na Kalifani Karimandro barirwa muri Tanzania ndakeka ariho akorera, ndetse kandi akaba ari umwe mu ba director bazwe. Zimwe muri comment anagiye batera zitandukanye, nka comment ya mbere rwose kabisa yashimisha abantu benshi ni nk'umuntu bita Hillwood Life yagize ati, I'm going to play this song over and over again until ADOLPH comes out of my screen begging for water to drink due to singing endless. Urumva nk'iyi comment ni comment itangaje, uburyo ngo agiye gukina indirimbo ya ADOLPH kugeza igihe acomoka muri screen akamuga ati mbaroma amazi yo kunywa kabisa narukiye kukuririmbira. Undi bita Hitman Julbe ati, much respect my G ADOLPH, the best work like this you are showing. Gabiro Gitari anatera comment ati, you did a good job family. Kandi bazakomeza n'abatera comment zigiye zitandukanye nko bita Los Empathy, keep making Bijot proud man. Nuko ngo nyine hano avugaga komeza ukore Bugoyi nyine proud. Bugoyi urabizi ko ADOLPH akomoka Igisenyi, ndetse kandi akaba n'aba muri Bugoyi family ya Bugoyi cyangwa se Bijwai, kuko mbere na mbere ADOLPH atangira muzika byari bizwi ko ya managingwaga no bita Shizo Afropapi uhagarariye Bugoyi Wood. Urumva niyo mpamvu ndakeka yaje avuga ati keep making Bijwai proud. Abandi baza batera comment bati, next tune Mr. Ado Music, you are leading our playlist now. Ndetse nandi baza bakomeza batera comment nka Cassandra ati, you need it bro. Abantu benshi bagiye batandukanye, ndetse kandi urabona ko abantu bagiye batera comment mu benshi muri bo n'abahanzi nyarwanda, kandi ni ibyamamare bivuga ko yakomye abantu kabisa, yakoze bora ya danje, kuko abahanzi bagenzi be benshi aribo baza kwitera comment nuko nyine yakoze ibintu bya danje kabisa. Ni ibintu birenze, ni ibintu bidakorwa n'umuntu ubonetse wese, kuko urebye iyi video irahenze, ndetse kandi amashusho ni meza cyane. ADOLPH ni umuhanzi ugikunda gusohora indirimbo nyiya mu mwaka, ariko nanone akaza kosora, akaza kubita akarembo kameze neza, gafite sound nziza, ariko nanone gafite n'amashusho meza. Iyi ni indirimbo iri kuryohera abantu benshi, kandi ndi kwifuriza wowe ukunda umuziki nyarwanda ko yakuryohereka, kubera indirimbo nziza nakwifuriza kuba wakumva muri iki cyumweru, muri uku kwezi, ndetse no muri uyu mwaka. Reka tujye ku Nyarwanda turebe inkuru bamwanditseho nyuma yuko yasohoye indirimbo nyibasomere nayo. Ku Nyarwanda hariho inkuru ifite umutwe ugira uti, ADOLPH yakoze umusangiro yamurikiyemo indirimbo rimwe Ankostini aho umukoro itangazamakuru. Umuhanzi ADOLPH yashyize ahagaragara amashusho y'indirimbo y'inshya yise rimwe yafatiye mu gihugu cya Tanzania. Ni nyuma yuko mu ijoro ry'uwa gatatu tariki 13 Nyakanga 2022 yahurije hamwe abanyamakuru bakorera ibitangazamakuru bitandukanye mu musangiro yamurikiyemo iyi ndirimbo. Uyu musangiro wabereye kuri Central Park Hotel Nyarutarama, ahurije hamwe abafashije uyu muhanzi mu rugendo rwe rw'umuziki n'abo mu muryango we. Uretse kumurika iyi ndirimbo, uyu muhanzi yanakiriye ibitekerezo by'abanyamakuru n'abandi bagira uruhare mu iterambere
rya muzika bagaruka ku rugendo rw'umuziki n'ukuntu adacika intege mu muziki we. ADOLPH yavuze ko umuziki we wateye imbere kubera gushyigikirwa n'umuryango. Avuga ko nk'umuhanzi watangiye umuziki akora mu ntara bitari byoroshye kuza i Kigali abantu bakamumenya. Yavuze ko mu gihe cy'imyaka 3 ishize ari mu muziki ari uwo ari we kubera ukuboko kwa buri umwe. Ati ndashimira buri umwe wamfashije muri uru rugendo, bamwe baranshyigikiye batanzi, ukabona kinnye indirimbo yanjye akamamagara mu kiganiro mu gitangazamakuru akorera n'ahandi. Ni indirimbo avuga ko yagizwemo uruhare kandi rukomeye n'umuhanzi mugenzi we OKKAMA. Ati reka nshimire umuvandimwe wanjye OKKAMA, yaramfashije cyane mu kwandika iyi ndirimbo, yayigizemo uruhare rukomeye cyane mu kuyandika. Ubwo yafataga ijambo OKKAMA yavuze ko ashima uburyo ADOLPH aca bugufi kandi akaba umuhanzi w'umuhanga, yishimiye gukorana nawe. Austin uri mu bafashije cyane ADOLPH n'abandi bahanzi yahaye umukoro itangazamakuru. Uyu mushoramari washinze Power FM avuga ko kimwe mu byatumye umuziki w'u Rwanda ukura ari urukundo abanyamakuru bagaragarije abahanzi, abasaba gukomeza kurangwa n'urukundo no gushyigikirana umunsi ku munsi. None zo gusura ikinyamakuru bita inyarwanda.com uragenda ureba amafoto agiye atandukanye yuko byari bimeze muri icyo kirori. Navuga ko ari nk'ikirori cyangwa se imurika, sinzi uburyo nabivuga. Muri icyo kirori ubwo ADOLPH yamurikaga iyo ndirimbo, uragenda ubona ko amafoto atandukanye ndetse n'ibyamamare bitandukanye yari yatumiye muri uko gupremieringa iyo ndirimbo yiwe. Uraza kubona, urabona hari nk'ifoto ari kumwe na DJ Pius, amafoto ari kumwe n'uwo bita Igor Leandre ukora kuri TV10 ndetse n'uwo bita Hamis, akaza n'ifoto ye kumwe na Austin ndetse n'ibindi byamamare bigiye bitandukanye byari byaje kabisa, byari byitabiriwe. Urabona ko ari ibintu byiza kandi ukabona ko kabisa uyu musore wacu ari umuntu uri gukora muziki biri professional, n'umuntu uri gukora muziki biri professionnel, kuko iyo urebye nk'abandi bahanzi nyarwanda bagiye batandukanye bo kuvuga ko umuntu runaka mwandikiye indirimbo baba babihishe cyane, ariko muri professional kenshi arabivuga, akavuga uwamwandikiye indirimbo ndetse akagenda ahereza shout out abantu benshi bagiye batandukanye. Urumva ko ADOLPH ari muhanzi nshatse navuga ko bujuje ibisabwa kugira ngo be abo umuhanzi ari professionnel, ndetse kandi si no kuvuga ngo yujuje ibisabwa ahubwo ari professionnel mu byo akora, kuko nureba amashusho ye kumva n'indirimbo zumva ko ari ibintu biri karite, ni ibintu biri karite kabisa, ku buryo igihe itara rizakazahita gafatira rimwe nta bintu byo kwitinza mu mayira. Reka tuhita tunyarukira kandi ku kinyamakuru bita igihe.com, naho tureba inkuru bamwanditseho. Ku igihe.com hari inkuru ifite umutwe ugira uti ntibyari byoroshye, ADOLPH yashimiye itangazamakuru ritumye ashinga imizi i Kigali. Mu ijoro ryo kuwa 13 Nyakanga 2022 umuhanzi ADOLPH yasangiye n'abanyamakuru abashimira kuba baramubaye hafi uyu munsi, akaba ari umwe mu bahanzi batavuka i Kigali ariko bashinze imijyi mu mujyi. Ni ibirori byabereye muri Chillax Nyarutarama, aho uyu muhanzi yari yateguye ibirori byo gushimira abanyamakuru, ahamya ko yategeye ibiganza bakamuha. Ku kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru bita igihe.com nyuma y'ibi birori, ADOLPH yashimiye abanyamakuru bamwakiranye yombi ubwo yari yimuriye ibikorwa bye by'umuziki muri Kigali. Ati ndibuka mu myaka 2 ishize ubwo nari ndangije ishuri rya muzika rya Nyundo, niyemeje guhita nshinga imizi muri Kigali. Buri wese nabiganirije yambwiraga ko bigoye, bakambwira ko itangazamakuru ritanyorohera, ariko ndabashimira ko ibyo nasanze bihabanye n'ibyo nabwirwaga. Uyu musore yavuze ko ashimira cyane itangazamakuru uko ryamubaye hafi. Kuri ubu akaba ari umwe mu baturuka mu karere ka Rubavu bafite izina rikomeye mu muziki w'u Rwanda. Abanyamakuru muri rusange bashimiye umuhate uyu musore agaragaza mu muziki we, bamubwira ko ibikorwa bye ari byo bizatuma aba uwo ari we. Austin yashimiye abanyamakuru bari bitabiriye ubutumire bwa ADOLPH, ahamya ko ubumwe bwabo ari bwo bwatuma umuziki utera imbere cyane, ko butuma biyemeza kuwushyigikira. Muri uyu mugoroba wo gusangira, ADOLPH yanahise asohora indirimbo nshya yise Rimwe. Iyi amashusho yayo akaba yarafatiwe muri Tanzania. Ni indirimbo ikurikiye izindi yafatiye amashusho muri Tanzania zirimo Gigi yakoranye na Papa Cyangwe ndetse n'aba X yakoranye na Platini P. Murakoze cyane, reka nshimire mwebwe mudahwema kudukurikirana uko bwije no ko bukeye. Icyo nakwibutsa, kora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo dukomeze tugendane 5 kuri 5.